Okwa Badwam TV Badwam Kasia Brason Saw TBA Oko Facebook /Adom TV Kasia ni twegu ho say Go TV na wa channel 176 Adom TV sheho and afa DSTV so channel 280 media fia amankwa tamaklon samne ne to dwa mu bi ya wo betini wode ato headmasters ahodo anim won titiwa pamo awofo so wo bepe wo ma suku akwan no wonya sa sunne ban na won mo ye ne de nchemu no ebebremo School placement for sale ya ebeto dwana na atefo se won modwuma eni bia enka ho ti so obi ka ho a won fo wondin emraboten sansam no na esembi ena no pay wo bete Adom TV kase medin afia amankwa tamakla afia ni DMT nsam no enchemu ankasa Asoye hwe nwumasua so to headmasters ahodo wo senior high school anim se wonya isu ne ban bia wo pamo awofo efri school mu Wobra woba behwe so benye school kwan ede ama wormuma Deputy National Coordinator the Free SHS Secretariat na Afrasika Mensa ene de sansemi etuja a special placement or issues na de by resolve the amom which is the manual one nti ebi wo ha na any school no system no so ba so more refresh or system no so o refresh system na akra ni details nyina ebe ba so nti e be sra wo fo nyina teachers ni nyina say parents ne ba ho a memo mo mpam wo mo accept wo mo Ene se okopie mu ewo resolution center bebi a awofo eni suku nkwada ekope ekwan ewo suku mu anase wo mo hawo bia wo mo koho emampenifo ebo omo no sese de enipa eba ho no eso ate Deputy National Coordinator Enima Free SHS Secretariat Nana Afrasika Mensa echiremu kire Adom News dientia enipa no eso ate no issues na eba ye center ha no ya resolving in 19 anajo yegina so because we try no number na eba na no den nti anajo na yegina so na resolve issues most of them ma we say oba so by staff no eso ati ye just staff ni bi e was solution center ho almost so resolve issue and na de so e be gigi ya gigi ya the parts e ko almost so start ya almost resolve issues nti almost issues na de buy no yegina so resolve more almost by 5,000 plus but yeah, 4,000, yeah. This is 4,000. Ghana National Association of Teachers, NAT, say no Caribbean nim say won ekuo manu bi eka school placement for sale na ebeto dwa no ho. Na won trotro ni Thomas Musa ene de to Ministry of Education GES says wo muni mo bisa won fo di mra na fa hwehwe mu hyase. Oni Adom kase edi nkomo yi. Amaya reho and ya di Ghana Education Service won ya bebre ne ye wo mo ne se embra ebeto dwa se kata chise ne pro ABAC e was a school placement no mo no in fact ye chiro ka kire Ghana Education Service this year there no say ye tana se na ehwe ne ye se ne be ya bibi sen kwankusi e ma GES e de chopa e ne keka ho e de breye e quantity no mo ye no independent square e na wo de ba ha no na se mo di ade ba ha no na ye nyina ye eboa se ne be ye Ghana be fa na medinu tumampa afra na se akwa na se ya ye investigation bi report na ye nsonso aso a free investigation investigation mo e ba no mo publish ye mo found to bedwa Mimi who report on here. Neba ne say, and na wo kwa gina baby aka say, wonga ye hu wo video mu omo na omo koye sign your man. Na report ni se menu so e den na wo. Ni aye ka ne say, sansemi we ye ti ase a enye ye. And the animani me ye Minister of Education and Director General no. Omo pa bibi omo pa asem pa bibi en kan kire kwesi kwati because ni su ni ban ni su ban no we ye ka kire GS for say so mo nyi ya mo say ye din dormitory block any school ya nke betimi offer school mo fra say 800 wo be any senior high technical school our Western North region no ene ye jai e de si honom eno school no penifo da no de straight to aban nim se ba bia school na kodro bia no o meto asoma won sa be ya mofra benya kwan wuramu asuade dormitory for the boys and the girls a major challenge ama
borders in Krano, amount endorse the day student endorse borders, but we need more borders because school no so. Kasiepa say nya more borders Kababua school. My accommodate borders almost 800 and I say 900 students or even 1,000 and over. And even they see almost 15, 16 years now. What you say? You can't say one sem or mobile no more call your baba ye and we are baba yes, and until I carry doors and then windows because I'm about ceiling. I'm about a BBA ni a fee street number and then we have toilet and bathroom me I can't know. And Wechi and a financial officer, Yawoda Parents and Teachers Association, I will be any senior high school and not Frank Boache, and so the two are buying, and him say, a daya I can't see mono, Omra Emery and Farmer Omanfo is on Sewia, a Babua Amadusia, and near the chair Akosopa. I buy a Koto Sereno, I buy near man soon to me swa, when you win so non turns that flower for, nay mano edachi. Ye man da chicken ma every way nim nyina no na binding in sabe kan de na emfie du mienu du nesia 2009 na ba bia me gine ye hyase up to date e da ni ntimi nuru hu ba bia e den pa na ewo mu wo fre contractor na o kan san foforo wo ko administration so a o say aban na de ma o mo efiri soro ho na ba ye ti asase so obi be ye adwuma wo ha na je say ye ni ho hwe no aso ayesa ne konkuruma na o de aba wo she project na se na woni ne kwaka asem bia wo se de ma no wo soro ho Sani mana na edu man no eti o man pay for yesremo baby adru no momma ye mfa perpere yo enye adwuma Adishia ya wom timbro no Sakamanham Malam Ava Maria no mpotamo se nei enipa bi ahyada baby ensuo fa na ho no wo si won mo adan de go nti wo mo srempanifo ni tichu ni Ablekuma West Ablekuma South mpanifo se wo mo nkosafo no so no mu nyai se be ye ensuo to a obenya baby afa ye down ha ekono ye won nsuo to a atumi flow efa ha efa se ho akọ eko weja enti ensheda those days en ha ebebre but sisi anu otojo down ha nyina akọ amanfo abesisi dan o ma fili ho esisi dan bebre mansions enti nsuo no to a enya kwan efabium na nsuo no esan ba back nsuo ni de ye hu kwan a ye be fa so a ye de be stop no fi say ya dia gata kesida na efe mu bade a ye be kan say bia ye nya biribi mfa ho na de no ehu a na ha nyina fa nyina ba ndi eto a ye fi say na eba na ye dem nya ye ma jise ye twi ansa na ekọ aha ne nyina eba untumi mpie wo udem jise wa afro atwede sana wotumi api tinso nde hayo wa hapa ebi mu nso ede to Adom News enim se wo mu sre assembly ahodo a wo mo Ablekuma North ene Ablekuma West se omonhwe na gates ahodo e wa ha no wo mu ntitim se ne nso no ekoto a enyiri amfa wo mo ejapade how na ni gota ya nso ni to eyiri pa na me gina mo adum koto dwa no wall we ye fru wo no ena ha nyina obeka sepo ankasa ena gota no na nka first enye kasese ba eti se gota no so no nyina na momunti na ma ha no atra yesa no Adom News in Central for ye boy homodin se benya municipal assembly wo Ablekuma West ene Ablekuma North ene omodi nkomo na nso mpenifo emeyeti ase se emerepemu no wo mu ne ebedi nkomo medin e the Prince Owusu Esiedo Adom News Ria to Ghana fo nyina nim se yemfa de ekoso e woteki no enye sua de wo sasa se wo so no emu na ye bibia ye ne titiro e wo yadansie mu no yema yani enkohu ye President ya wono na da Institution of Engineering Technology Engineer Henry Kojo Boateng ena di tuja kire mu se ne obi asori ya no wo sine dan o manim defo no mehwe enti se wo mo amehwe na BBC ekosi a de wo haw pa na beba te wo se ani da ho sa kwan no so ne Adom kase edi nkomo yi ese ye ahwe pa go hwe nhwem kakra abana da social media ma hwe bi akan no uti mu se dan na mo sie no baby be real ha na mfum so bebre wo ho eye kwan a mo fa so edc no eti ye hwe omo ya advance mpo na akonse na yenya ye developing countries you see that yenya hwe ye
kwan ye fa so si ye dan bia ye si ye dan entutu ye se ye omo wo edan ho nimudie ye se ye kodan omo na omo church na omo hwe edan ni si ne so ni na ebu ye ni egusu bebre se nka Ghana ha na se atwidure nchemu FKKC ya nka atwidure nchemu ebeba no enye asem ketewa nti adisunya ese ye efrimu no se eye companies especially individuals nyame adom wi agba mo nsem kakra se omo pe baby a omo di omo ti ebeto no se ba se omo ya ho abu amu de besi dan ya omo nim de ni na yo bibri omo ha regulatory bodies no licensing nti mestre so obi si dan ana so ye dwumadi a etisa na aye omo modern some be hu professionals no normally professionals na wo ko gina be ka se sa na ye no a ye nye entisa because who si dan a ben baby aye FK Pro na ye woni ema bi a de tutu akwam tembia no se omo design a aya ya hwe asase no na hoodin so se bibi si a se na betimi edan betimi agina ni na se hwe mu na ye yansa na ye design dan there was structural engineers geological engineers ni engineers ahofra omo na de omo adwen ko bankro mu na mo ye hwe mu na mo hu asase no se na tie ne ekwan ya be fa so ai obesi a BBC a intimi enwirengu ebedwira gukura na ebe mawo na nansanya na ban epa National Rental Assistance Scheme enwo entoma de emma Ghana for na ne yekobi efre won ho Rental Housing Association se kwan na ban fa so ye no enye ne kwan so no eniema bi etosini ewo mu awo so odi ho dwuma won nsentwerefo edi nkomoyi Ekobia ofre won ho se Rental Housing Association of Ghana ene nsentwerefo ehia yedi nkomo e de fasensen bia sha asema ne muso enna kakra ekira Ghana ban no epa National Rental Assistance Scheme no ehontoma na seku no ekira dia enam scheme ya ban na pa hontoma ne nteno adehye no bia fa kwate kwan so a wo mo hwe se mfime no dan akatwe om betimi akia de mo efirafo no wo mo de bema wo mo Erawi Jana Komsen ene ye president Master Association no nsem bi odi tudwa eni. There are certain areas of this scheme that must be looked into. Now, according to the current Rent Act, landlords cannot demand for rent advance of more than 6 months. But we here are all aware of what happens on the ground. Yet, the scheme provides funds for landlords to be paid rent advance for even up to 2 years, and this payment is made as a lump sum. This, we say, is total confusion and creates room for landlords to break the law. RAG is, however, also committed to educating all prospective tenants as well to desist from offering landlords more than the required 6 months rent advance. So for Bediachi, ya washa lands and natural resources, so George Mekuduka say, and they know. Ankebeya chamfan machine no aye credible maimon ki nyai ni ntwaso ogidi sese ye ne sa na galam se ye bebre hu da wo ba ye boy no ebetimi afa e wo kwan bi so. Director General Edema Cyber Security Authority Dr. Albert Entry Bosiakon editudwa se aban no edi nhihye egu akwan mu a womode behwe cyber security wo manfo a womode wom ho ahyem no bi etitu ne won a womu fi amonone se womu betue sika ama aban no enye sika enti ahyehyɛ mmara sɛ nsana obi a ebe timia ye cyber security service no se bia ko protect obi system bi to say bank telecommunication anyway ni nyina hia sɛ onipa ya lines so say anas ya credit is anchor for no eno ho adwuma na ye no na suggestion is yentimi ansana regulation betintim no industry no say own it on true partnership ne collaboration adwuma cyber security job bi ni ho a oman we ne yentimi nye den enye nti esa na adwuma na ye den aka ha na nhyenso aye no Cyber Security Authority operates under the Ministry of Communication and Digitization.
foreign firms on betimi abe cyber studio ha but some rano started this year no as I say either some register business no ha no make tax na yede ama o man no Entifacha yes, Emmanuel Sachere Asiedu wono virtual group Africa pani ene yete nka wode afutuo masa banmene ni enko ye cyber anase chronobo ekoso wo internet so no wasa ban no ani ekoho nti yenko akire na yenkofa honorable George Brekudu ka ne nsem wode tudwa se shamfine machine de nkebe ya yentwamu kura na yetwamu a galamse no ho dawo na ye bono ebeko ni patim Fine, oriental abo na obo. No, one thing obi say ejimi dey washing bay. Bibia, me say oye brand, oye big company be na brand fine, oye engines. Nti owoma ho. We need education about. Wotum was the but wo bought to nsunu da no friend fine because of the engine. Nti ama say be import no zero bana stopper oye zen. But we are developing mechanism ibotum as I regulate them importation of champagne. See, you took a cutting off from the importation. Obama Juma no that so because no bonus so kwabna onyeden. Intino for the miners. Intino show na ye pe no akwa ye fofor. And I infuse one of mold them champagne no. Say champagne no mold we are on fan kwa ye taxi. Or the cotton sunodo. Into one of mold them machine say wo community no will mold that. Na Emma security agencies was water. Or when we be stop one. Not watch while arrest one. And my own fan got to Sunodo. Into a day, the stopping point, maybe able to me stop one, but or a difficult industry to regularize.